Presiden rang ba jong keseng JNC kabatip kum ke Jaintia National Council haga jingsdang ke jongka ya ke jingya ilentina ke benta ke Safe Jaintia Mission kimat ke bedai kumno ban penklan ya ke JHADC ban penrung ya ke ketien penar haga State Anthem bat ke State Language Act ban chna ya ki policy thongkam hagi cement factories bat ki wede oba sambor mi lengdo o Presiden rang ba jong keseng habau yo ban a ya ke jingkran haga jingelang kabal penlong benen ke sengi ke khatsan tering u kelalang kot arjar san hayo mesiang jawai uang baga jaj benriu hi kalong ka bahir pateng nado ki por lang shwa man shwa nado kariam ka bej kariti ka dustur ka ktien ka thlej bat ki wede shushu ba sambor ubo ya ka jingkli hato ka pateng ka jongi ka shngai ne em bat uang ru ka JNC kam perkhat tangyal de shmet lani na ka benta ki politician Henry ka sngew khia na ka benta ka jaj benriu kham tam e na ka benta ki khon karilom Jaintia Wakani ka perthai ka wi mi na upi to ka perthai ka wi yo patengi na kita kilong chua ki man chua ki longi hamre na upi wan dam habi u e pateng ya kini ka kariba ka jat bru ko ini ha kita ki menre ki wadawan kejingli ku ikwa po ini wato ha kini ka pateng ko ini ka tichngang ka mai lene em ka mai kita ka kejing scam nebenta kita kimenret nebenta kimenret kapaten kayomi ina kalian kejang si women perkhadi nebenta kata kejingyonong cimet kayomi lene mem perkhadi nebenta kinu kita ki politician lene ki political party henry wani chupi da kejing siap khia da kejing yojgai nebenta kadapa dausan yang keriwa kajan buru kayomi khamtam kede Jaintia ko maya kayomi kamu orang pisnya bikinan dalam kiwak kelam katanya doangi lada kelami yang ke history yang ke Jaintia lada kelami wapenda persa yang kekalian penar kayomi sipuan kita kikon yang ke Jaintia untuk do kiwana barla wat kikon yang ke Jaintia le kiwang wakini do kita kinok penpihak jadbru ngawang ipi kejadbru kayomi wamami teliga dan kata ketum kami kelami kejat buru yang ini terliga tak nak kecemjat kejat buru yang ini terliga nak kecemjat kampur kamkha kete kawangi ketip kurtip kha kejat buru yang ini terliga nak kete kecemjat yang ini cakape kalau kamte isnya mau kejat disi tau emu yang kian kiwa pernah yang kadustur yang ini kamtam kecemjat yang ini cakape doyo ini em kisen kan ni kiwa min cakamat kiwa kuau dalam berkelai opat ba dewa percanggi pengkelai ke dustur ko yang ni dewa kuau na weja chaupa le chau chenrang nawang ipi ke dustur untuk kakam cimet yang nu bro ke dustur to ke identity le kata ke dur khamat yang kejat bro kan wakam te ikwai wa ke district council to am ko jimbak le wakam nu openna pensa ke dustur ko yang ni to chnang ya kian kiwa timit kiwa ebo ada kisengkur waktu minta kita kaan kenang wah ye persa ya kini ke dustur ke yomi yoi wa ka jeti disikan ni demang kam kata kenang lilam ponto de kam kenang yeda ne bang elo me tikam ta hejin skia em ka anyo ko ka wachna da ke district council ka wati bikam ka trader by non tribal act hapo kini ka ande to chenga wa kanungu no ki ko treni trimulu dangyo kajeje disi yego pundo training license ya kam kini kita ki hende ko wasnasi onwa haada ya mseni le padi kama sorjwai kama ya umulang dambon ki dukan penar ki yogi hande le life primer coba siapsi orang pada buat sedok kita kedudukan yang ki barjela ki mayo kita khamle nado kedudukan kuat kedudukan secret kalau mangga kejing siapsi orang yo haden wakan jiti dekhang yo muyo kejing dokhi dokhan de jor bhago ani thang yo ni haden siapsi orang wakat chawa kharuin de chakne ludi ha kita ki bru ki wanaba watang lalu tuh sen dukan le, dah sen lot kini kini kari. Nete dah, isnya waktu kerja disi, tahu
him ke jimbakle wa kamnu wida ya ka khayi ka paten ke yongi la dapat pi chaga yathe yada do ki den ki mo rawan ba direct ki khan asam wo sulcha wo tukla ya ka khayi ka paten ke yongi himre ka jeje di si de amu ya kita ki get do kam krom aspa lagi gari himre wo em ki kata ka jin yada wo tikna ya ka jan bru ke yongi ne te da ngawa pi pa ga harojet pi ya kinong nikmat mulai nikmat di sebuah kejadian di sini puncak nonglim ya kimat kijura yang kerjaan tiada yang ini hamsa penbet hak kita kemudian to hamsa penbet hak kita skim panjana skim kranium kembali to kejadian tiada yang ini kata MKM bagi ai jual kelang Muriada ya kapaten kawan-kawan kayong ni Henry yo yang kini ki an kami pi kipat ba uman pi ki wasta hawo je ya kini mikmat kenal wa kapaten kayong ni uman ga kapaten kata kapaten kawan jingkerman ne berta kalawe kamat ko khado ko klam ini to kamu detik ke kadang ada kang yang muyang ke sorga ada percang gawai ada cina gaya gawi ke SOP apa kata ke SOP itu tak cega betul unu mau apply ke prospecting license MKM yang kata gawai cispa hektar hal sekian ini gaya kesen umum percaya gini kejing lalu tiang ke sorga Henry de boleh kejing dawai ke sorga betul MKM na kita kian kidia lene rochna kata ke small scale mining ne ba am ko mi report hewa ke komiti udah thum da NGT wo survey kar kom ki buyo apo return dia ke yoni de chem ni wata ki wo boni ki wo ki buyo to kita ki wo ki small miner lene duna kita ki wo ki buyo apo return dia ke yoni ki wo carbon wo me kata ke thau ko ha ado chispa hata Dekat kamu tadi nak kena kerja siang ini kis snap tu ada toy jenuh siam yang kini jelas yang ini toy lah jaga ke mining and geology department atau perkian naga yang kini kecil sepahatar kenang bagi kimu yang kau yang mandang bagi jingyana ne bertahu dunia ne bertahu orang selesai berapa. Tapi ia pun kini kecil jadi mission lah. Depoi yang kemana atau kesarkar MKM Cinaga yang kata ke small scale mining dewa bo kejing temu ko akmat do ne berta kini ke small miner lo ne kita kino ki mo ki wakian kenang yo im kapaten ke yo im ka kamai kejing ke yo man gala ko yo na ne berta selesai lang dadu kian hadu he kini kejing peman yang ia kini ka jing percepat ba apa yang musiang ini dang man ko kejing sedang dan hi ini kalian kerjaan si dalam cekelen kiyau kihat kiwa apa region dia kayong ni persen tu pada hadir nete ini kalian kesen dah boleh kejing thor secisen cak sarkar jilla wala ada sarkar jilla wong akum snya wa yang ni kejing dawa kayong ni yale se boy dawa kejing ki kawa heb ha kawa i kam kerjaan si dah perbenai lembaga ni kesef jantan mission tapi ini kita nak kerja, yang im keri kemuluk yang ini, yang im ketemu ketelek yang ini, yang im kerja guru yang ini, dia ceprang, kongkeri, Islam, region dia, Islam ini, dan ini kita nak kerja kepada cibon cijanglo,